So, good evening, good evening, good evening. We are now live, no? Still waiting for our players. So we are early, no? It's 6:45. Actually, we are going to have it online at 7 o'clock. So, um, live broadcasting, no? Maayong gabi day sa tanan, no? Sa mga nag-watch diha, sa mga viewers nato. So, hope na kita ato ninyo itong mga what is this? Nakita ato ninyo itong mga latest videos. So, for the meantime, we are going to show to you the chessboard. So, before tayo mag-start, i-orient sa tamo, no? What is chess? Chess. This is a chess game, no? So, all this one, kaming dari dapita. As you can see, these are I am black here. My point is white. I'm playing with a computer. We are playing rapid. Okay. Yes. I am playing rapid game. So this is just a live test. So sa mga mapa-shoutout diya, pa-shoutout na mo. Wala pa man. Bago sa si Kuya Be. Nak, wala na pud lagi diri ang kuan nak. Wala na pud ang di na pud maka-comment. I-enable ito. Ay, i-enable. Di makita ang comment. Ay, pud na. Ay, makita dayo. Ay. So, tanawa daw ako dito sa gawas to kung okay na ba. Nagadula ko.
So good evening, good evening, good evening. So while waiting for our players, I am trying to play kung kabalo pa ba ko ani eh. Buyag-buyag di naman ko kabalo guro ani. Mukha lang Chris wala. I don't know. Saan man ipagdula ni? Hoy, ang sarap dahil ako ade, asa naman ni? Ipit naman kahit ko. Eric Stein. Eric Stein ta, wala ako concentrate. David Computer. Level 1. Up. Okay, let's have this one. So comment lang no, comment lang para ma-shout out. We are playing, we are waiting for the players to be online. Sa mga online diha, Uber Akbad, how are you? Ako sa sila i-contact sa Facebook. Asa naman ni sila, no? 10 minutes left. They should be in already. Texting taaning ko. We are live broadcasting and playing chess. I don't know if I know how to do this. So watch out sa mga viewers nato. For the meantime, I'm trying to play recalling all the things that I have learned, mga basic things sa to ang chess. Ambot ka palo kabakuan. Get more di na ko kabaluan. So check. Check. Uy, what the?
Ay, ay, checkmate na siya. AI at level 1. Anyway, it's just level 1. Next game. So we need to sign in. So ito kung sign in na din. So good evening sa mga viewers. Tingog pod mo kay para ma-shout out ni Maestrong Bisaya, no? Anyway, just send me the link, no? Just send me the link. Kung mag-start na mo, game 1. So break time sa, no? We are currently preparing, no? So sa mga nag-view diha, tingog-tingog pud mo. Hi, good evening, Lut G. Kinsa man si Lut G? Good evening, Lut G. So delay broadcast ba ni? Kay moral delay man. Delay broadcast. Lut G, hi evening sir. Hi evening pod. Evening pod sir. Lut G, kinsa man ni si Sir Lut G, shout out sa imuha. Salamat sa pag-view. So after sa ato ang every end sa tong game unya pag magsugod na ta, every end sa tong game naatay paraffol sa mga viewers na naatay paraffol nga 50 peso load, no, sa mga viewers lang, no, sa ato gyapon na silang i-online raffle. So sa mga viewers lang, no.
So for a moment, while waiting, you can play with computer. Let us try level 2. 1-1. I'm playing white. Currently, we have 7 viewers already. No? So sa mga 7 viewers nato diya, pwede na mo mag-comment para ma-shoutout ni Maestrong Bisaya. So currently dula ta against, I am playing against, what is this? 7 viewers. Shout out sa atong 7 viewers, tingog pud mo para ma-recognize, no? Atong 7 viewers, tingog mo kay para ma-recognize mo. Wow. Oh, sacrifice niya yan, queen. Level 2. Okay, level 2 raman gyapon. Oh, really? I'm playing against level 2 computer. No? Trying to remember how to play this one. So oh, come on. Oh, kindly send me the link so that I can. Maayong gabi pod, Carlos Garces and Junjun Cabillo, Aguinaldo Cabillo. Senior ni o junior? Maayong gabi. Salamat sa pag-watch no na tay chess tournament karong gabi una. Maayong gabi pod.
Nag-start na dahil sila ganina pa. Wa man ko'y makita sa GC. Maayong gabi, no? Maayong gabi. Actually, delay kaayo. Wala ko'y makita. Na link. Nag-start na dahil sila, no? Yes, this is the game 1. Actually, they have started already. This is the game 1 of our game 1. This is so this is the game 1. Actually, nag-start na, no? It's a blitz tournament. So good evening sa 14 viewers na to. Shout out mo, tingog mo kay para mapil mo sa atong raffle, no? Type, just comment down and then I can see to it. Ato mong iparaffle yung mga names karon, no? So this is Philip 69 against kinsa ning kalaban ni Philip 69. Medyo delay ato ang broadcast, no, kay okay. So losing ang time si Philip. Philip is losing a time, no? By the way, blitz po ito, blitz. So this is Philip against Carl June de la Cruz, no? Carl June de la Cruz versus Philip Fernandez, no? So losing ng time si Philip. As you can see on the live stream, losing ng time si Philip. Okay. Shout out ko sa ato ang 14 viewers. Tingog mo para maapil mo sa raffle, no? Diego Olasiman, pa-shoutout. Good luck sa mga players. Yes! Good luck sa mga players, Diego. Good evening sa mga bago pang naabot. Sa ato mga viewers, no? Shout out Diego. Shout out Junjun Cabillo. Shout out Carlos Garces. Okay, so focus na sa atong live stream, no? Sorry kayo, first time mamaguna mo ni nagpa-live stream pero ato kung mahimo ato ni pa-weekly. Actually wala ni siya entrance fee pero nanis live premium. Nanis live prizes nga madawat, no? This is just for the beginners. By the way, karong January 2 na atay open tournament sa chess, no? Sponsored by Sir Aton. Anyway, so currently ang nagalaban is si Mr. Carl June and Mr. Philip. Si Sir Carl June ning anonymous. Losing si Philip. Shout out sa atong 15 nga viewers. Paramdam pud mo 15 viewers. Good evening, good evening, good evening sa atong 19 viewers. Shout out mo, paramdam mo. Kay manghatag tag ML skin. ML skin na ba? Didi ay.
So seryoso kayo ilang dula, no? About to be pinned down na ang atuang white. Ma-pin down na ang atuang white. Nag-live ka. Ano sa itong live stream? Search na sa YouTube. May zoom siya. 15 seconds. Pin down na, no? Na pin down na yun ang atuang white. Uy, wala pa diyan. Nakasukol pa. Allah ka diya. 8 seconds. 8 seconds. 7. Uy. As you can see, 3 seconds left for Mr. Philip. 1 and 32 seconds. Okay, congratulations. Sir Carl Jun, ang nidaog, no? Si Sir Carl Jun. Congratulations, Sir Carl Jun. Now, we'll be moving on sa atuang game 2. So, congratulations. Congratulations, Sir Carl Jun. Oh, yes. Congratulations. Congratulations, Carl. Good evening, Sir Arnold. No, maayong gabi, Sir Arnold. Thank you sa pagsuporta, Sir Arnold. So, okay, we are now moving on to game 2. Sir Carl, si Sir. Okay. This is our game 2. Our game 2 is kinsa gani naglaban sa game 2 nak? Our game 2 is played by Jasper Javier and RD Joso. No, shout out, no? Jasper Javier and RD Joso. They are playing right now. They are about to start. First move by sa atong 13 viewers dia. Shout out Sir Arnold Upon. Shout out. Good evening, sir. Mr. Carlos Garces, mga pagtikman kaayo ni Manula. Dili pa, mga beginners ra ni. Now we are starting the game 2 versus RD Joso and para sila 1-5 o great, no? RD Joso and isa ito kalaban ni RD Joso. Jasper Javier ang ato ang game 2. Shout out sa atong 16 viewers.
Atong pa-online test, atong pa-online chess tournament karon is just for beginners, no? In preparation ni sa ato ang dako nga tournament nga pagabuhaton pohon. So it breaks ako. We have 11 viewers. Shout out no, tingog mo mga 11 viewers kay para ma-appeal mo sa ato ang raffle after ani, no? So we'll be having a raffle. So yung gusto, diamond o ML skin? Di bitaw chess mo din na chessboard. Okay, currently checkmate na, white is victorious. So we'll move on to the next game. Kaya ML pod. Congratulations, kisama to ni Daog atoy. Si Joso de ang ni Daog, si Joso. Ako bantay ato da ni inom lagi kog tubig kadali. Daog naman si RD Joso. Okay, next game is played by Dexter Di Juan versus Carlos Garces. Sila Carlos Garces di ay. Mga player day nato ni di ay. Ano yung mga nag-watch pod, no? Okay, so congratulations, RD Joso. You move on to the second round. Later. Magdula ta later. Okay, so kinsa man ning Dexa and Snowbear.
Dabong Gaming, shout out. Yes, shout out Dabong Gaming. So Dexter and Snowbeer. This is play between Dexa and Carlos Garces. No? Game aborted. Anong game aborted man? Dahil lang ha, murag natay problema no sa tuang live view. Connection server is timed out. Shout out sa tandari kay murag naglibog na ko no. Kindly Jabbar Ahmad, kindly send me the link of the game because I cannot find the link of the game of our game 3 versus Dexa and we have 11 viewers. Shout out to Bingo po. Surala, CJ De La Cruz, shout out from Surala, South Cotabato. Yay! Wala na to naon na to ang kuan bro. Wala na to naon na tong palakpak karon. Anyway, sa next na game. Ato na nang i-kuan. Ato na nang i-on. Kani siya test run lang nato ni sa to ang first online tournament no. Test run nato. Sa mga viewers diya sa ato ang viewers diya. Okay, so about to start na. Yes. Yes, oo niya. Mag-live stream na punta sa ato ang ML niya. Oh. Sige, later. Nagsugod na Jabbar Ahmad. Asa naman nagsugod na ba ning ato ang third game? So shout out sa mga kwan. While waiting for our third game, nag-start na sila. Okay, nara di ay. Anyway, so naka-start na ang ato ang third game versus Dexter versus Carlos Garces. So shout out anin lang duha. Atong first game ang idaog nato is si isa ito idaog sa first game gani. Si RD Joso. O si Carl rather. Si Carl ang sa first game, sa second game is si Dexter, si kisa ito. Si RD Joso, no? Anyway, so ambot sa nilang mga opening. Basta akong naibalaan ani, ang phone, ang movement sa phone sa first niya nga mo pwede sa duha ka tiles.
Ang sa iyang proceeding moves, single tiles na lang sila, no. Ang movement sa niya, tapos ang iyahang takeover is pumutake ka or mukaon ka sa binisaya pa na siya is diagonal, no, diagonal. While ang kaning rook or tower, ang movement ani yan is horizontal and vertical lang ni siya. And atong bishop is diagonal. Ang ato ang horse is L. Then queen is any diagonal, horizontal, but dili pwede pa L, no? 4 tiles L, dili pwede. Ang queen. Ang king, any movement as long as 1 tiles lang. So, mura na ako ma-basic nga naibala ng chess. Pero nagpa-tournament ta para makita ninyo, no? Yan. Ay, mga maayo po ani. Since pandemic karon, no, mao ni mga nindot nga game kay pwede ra i-online na to, no? Panglaban nato ni sa to ang ML. Kaya tagana nabuang sa ML. Dali napunta sa chess tournament. Battle of the Brains. So shout out, no? Kanang mga viewers ya, tingog pud mo pila pa ni ako nalista diri. Ang nalista na ko diri si Carlos Garces, Aguinaldo Cabillo, Diego Lasiman, CJ De La Cruz, Dabong Gaming. Oh, mao ni mo daog siguro sa to ang pa-diamond unya. Diamond. Kuanday, load any load. Oo, naapektuhan yun sa Queen's Gambit. Nindot kayo, no, sa Netflix. Sa Queen's Gambit, no? Nindot kayo siya nga pasalida. So, very, pato kayo siya. Kanang, nindot to siya kasalida ang Queen's Gambit kay one man. Kanang, pobre kayo to siya, no? Orphan siya, pero masing sa iyang kapobrehon, dili hadlang di ay, no? Nga pwede day siya magmalambuhon. Yes, pangtanom, sir. Shout out from Mati City. Oy, taga Mati John Calacar. Good evening. Shout out na to from Mati City. Amo to na tag Mati City. No, June Calacar. Shout out. We have 15 viewers sa to ang chess tournament. Sorry kaayo ha kung natay mga ginagmayng problema kay ani gani basta online. Labi na karon kay kusog kay ulan. Putol-putol lang atong signal usay dili makasulod ano ang ato ang mga links. Anyway, na okay naman siya. Salamat po kay Jabar Ahmad kay naagyo siya. Si Jabar Ahmad, one of my editors na siya. No? By the way, thank you guys sa mga nag-view sa ato ang computer setup. No? So, I will just take the opportunity to shout out sa mga tagiya ato. Ma'am Cosette Navales, uh, Baikin family, Merkita Baikin family, no? Okay, well, tanaw to na diri murag lamang si Dexter sa time ug sa positioning pod hinahinay nag-choke ang king ni ni Carlos, no? Shout out Jabi Time TV. Oy, ikaw jud Jabarba, dili na siya abnormal oy. Walang kakaangay. Okay, so na-threat na ang bishop, no? But Carlos Garces is losing time. No? Ay, ubo. Wala ko'y COVID ha. May mo gi-COVID ko. Wala ko'y COVID. Okay, so sa ato ang 17 viewers, shout out. Ay, ubo. Wala ko'y COVID ha. May mo gi-COVID ko. Wala ko'y COVID.
Okay, so shout out no. Jabi Time TV, nana siya tutorial mao na kong partner sa ako ang learning vlog si Jabi Time TV. So kung suporta mo sa iya, suporta po mo sa kuha, sinuportahay ming duha. Ora sa my son to the other family. Jabi Time TV. That is my son to the other family. Daghan kong anak. Oy, taga tuig ako anak, tag 300 ka buok. So, shout out no about the Tagmati City, June Calakar. Tingog mo dia 17 viewers. Pila pa lang ni kabok ako na lista diri no. To join, you need to comment, notify, no? Comment, exclamation point, then notify. No, para sa tong paraffle. Comment, exclamation point, then notify sa ato ang paraffle. Natay 16 kabok viewers. No? Okay, good evening sa mga bag-on na to nga viewers. Okay, so losing time na good no? Si ano, losing time na nga to ang si Carlos Garces, losing time na siya no? So 30 seconds against. So shout out sa to ang kay June Calakar, CJ De La Cruz. Yes, noted. You are notified. So sa mga nag-watch dia, shout out na mo dia, comment slash exclamation point then notify para ma-notice nato no. Anyway, round 1 pa ta. Round 1 pa lang ta no. Round 1 pa lang ta. Okay. Ora, hapit na yun. 3 seconds left na lang. Si Carlos Garces, 46 seconds. Si Dexter, yun, natapos na din. So, Dexter won for the first round. First round, elimination pa tayo, no? We have 8 games to be eliminated. So, ang nidaog si Dexter sa to ang third game. No, nidaog si Dexter sa tong third game. Congratulations, Carlos Garces. And then we'll move on to the next game nato. Kinsa man ni. Ato ang next game will be June Calakar and Liuburn Monte de Ramos. Johnny 21, no? Kanang anonymous na to si Liuburn Monte de Ramos na siya, no?
So mo niya to ang kwan. So sa atong viewers, blitz niya atong ibuhat karon kay di ta magpapulaw no. Game 4 na ta, game 4, no? Sa game 4 na ta. Anyway, no, mo na to ang game, no? So okay, good evening, no? Ano ta sa to ang so keep safe. Kung hindi ta mag-enjoy, mas kinara tas tumbalay, no? Anyway, keep safe. So So ato nga pa tournament para nakapundo lang kita sa balay ani, no? So ang maganahan og chess dia. Shout out dai ko Sir Nino Aton, no? Sir Nino Aton our grandmaster diri sa Davao. Sir Nino Aton. So siya ang nag-invite sa tuwa open anatay open tournament karong January 2. So open tournament siya for Philippines. So ato gyapon na siyang i-live cast na broadcast gyapon na siya no. Live broadcast gyapon na to karong January 2 natay live open tournament courtesy of Sir Aton, Nino Aton. So kana mga nag-view diha, comment na mo para ma-appeal sa ato ang ato ang padaogon karon kanirang nag-view alangan dili na ta magkuan dili na ta mo butang paglain pangalan kato mga nag-view karon sa ato ang live mao ni mo daog sa ato ang gitawag og load no ML Diamonds. Hmm. So as of this moment murag lamang si Anonymous kay Kang Jun. Isa man ni sa Anonymous. So Liu Bem Monte de Ramos. So this is again Calacar versus Monte de Ramos, no? Calacar versus Monte de Ramos, no? As you can see, medyo murag lamang man yata si kuan diri og time sa time murag dul-duol ra sila, no? Dul-duol ra sila sa time, no? Okay. So tanaw nato ni kinsay mo daw ni Battle of the Brainless of Brain Day, Battle of the Brains. Oy, threat. Oy, check. I-check ang King. Liu Bern. Yes, Liu Bern. Liu Bern versus Johnny. Johnny.
from Mati City. Shout out. Shout out Eza Clarice Baradillo. Yay! Nanay ni sulod sa akong mga estudyante. Yes, sa mental comprehensive ko nag-teach. Yes. So sa 19 na to nga viewers, comment, exclamation point, notify para ma-notify, no? Kay ato nang i-raffle inyong name karon sa mudaog og load. Load lang kay lisod kay itong nidaog og mga items. Kabalo mo sa nitabo? Natagbaw kog hatod. Okay, lagyo kaayo. Door to door. Anyway, congratulations katong Pizza 25 na ini daog sa atong 1K subscription, no? Isa Clarice Bardilio. Shout out. Uy, checkmate na di ay ang black. Ano? Black is victory. Checkmate ang white. So, ang nidaog is si Liu Burn. Na the winner day, wako kabantay. Si Liu Burn ang nidaog. Congratulations, Monte de Ramos. Now, we'll be moving on to Game 5. Checkmate ra gyud, no? Okay. So, we're moving on to Game 5. So, while waiting sa link for Game 5, yes, sa mental comprehensive ko nagtudlo. And maura gyapon sabot tagatambok. So naanay link ang Game 5. So katong mga nag-watch diha, 22 viewers, watchers. Okay, maayong gabi sa inyong tanan, no? Maayong gabi. Nag-start na to ang Game 5. This is, mga babae po ni ngayon. This is Kesha Zyla Morano versus Kesha Makaraig, no? Kesha Makaraig is my student in Mental Comprehensive High School. So, wash out, no? Wash out. Shout out sa mga sa section empathy. Playing si Kesha Makaraig against Zai. Okay, still, no? Atong i-share ni ato ang online tournament. So shout out. Yes, open siya, no? Open tournament siya. Nanay nag-send og pictures ako. Asa naman ni?
Sorry kayo, hina yung atong connection, no? Anyway, focus na sa game nato. So, yes, shout out Maripi. Nadawat na daw niya ang iyahang webcam nga lidaog atong Pizza 25, no? Yes, Junjun Cabillo. Naay yes, naay tournament open karong January 2. So magpangayo pa kong detalye no sa invitation kay Sir Ariel Aton kay siya man ang connection nato dito sa ato ang national tournament. Open lang siya, wala daw siya wala daw to siya entrance fee, pero mao lagi ang makalaban nimo mga grandmaster. Uh, Sarge2 TV ay /notify. Oh yes, Sarge2 TV. Good evening, good evening. Oh, sinsa na mo wala pa ko ato mga effect nga papalakpak og mga pahugyaw. Wala ko na taod kay testing pa ni siya para sa atong big event. Kani pati pang beginners lang ni atong ibuhat karon no. So shout out sa atong 18 viewers. Pang beginner lang ta Sir CJ De La Cruz. Oh. Dili dahil mga tournament karong January 2 nag-invite si Sir Ariel Aton. Okay, kinsa na may kuan ni? Zyla versus Kesha. Kesha Anika. Yung mga pangalan niyo mga kuan ni sila, mga inspired sa atong Queen's Gambit no dito sa atong Netflix nga kuan. So medyo losing og time si Zyla. Advance si Kesha ani. Okay. Sabay movement ani. Okay, King. Uy, checkmate. Black is, oy, very good. Wow! Grabe ang ginawa doon. One false move pala yun. Grabe. Ano naging ganun? Okay, winner na si Kesha. Congratulations, Kesha. Winner. No? For our elimination round. Now we're moving on to game 6. Okay. Congratulations, Kesha. No, we'll be moving on to our next game. Babae lang yapon ning yes, game 6. We'll be moving on to game 6. Diego Olaziman and Ahmad J. Tan, Jabbar Ahmad Tan. Okay. Shout out Ashley Tubiano. Congrats, Kesh. Yes, congratulations, Kesha, for winning the game 1. By the way, atong pa-premiuman ni according sa atong host, 500 daw for the champion, 300 for the second. No? So, wala man sila entrance fee, lingaw-lingaw lang ni. So, ang anak lang sa tagamay sa ato ang so, ang ato ang sponsor ani is Jabi TV, no? Jabi TV. Parax right. Mo ni si Kesha. Shout out Kesha, no? Parax. So, waiting na sila for the second round. Ang ginadula nato karon is ang first round pa lang, no? This is Diego versus Ahmad, no?
So, as of this moment, medyo tabla-tabla pa ang game. Wala pa kayo nakagawa sa ilahang mga piece, mga pyesa na ang to tayo dama tournament to, napay dama ni. Dama out na siguro kus dama. Ay, welcome. Yes, shout out no. Oh, Maria Pay Pastro. Oh, sa atong 18 ka viewers, no? Mga 18 viewers ato comment slash underscore underscore ba slash exclamation tapos notify para ma-appeal mo sa atong paraffol. Katong wala na nang inahanglan og load, 50 ra gud nga load gud, pero katong wala na nang inahanglan, sige ayun na mag-comment. Pero mas gapo gyud to para ma-appeal kay after ani nga game, after sa championship nato, no? Magkwanta, mag-paraffol ta og mga load. Okay, so nanay mga nidaog sa ato ang rounds, no? Hi, sir. Yes, atong winner sa webcam last time, si Maria Pay Wario, nakuha na daw niya yang kwan, yang premyo tong December 25 nga raffle na to, no? So, just what stay there. Ayaw mo hawa, no? So, boring kay ni, pero makita ninyo nga, nindot man eh, labi na kung nagatanaw kag Queen's Gambit, makita ninyo kung sa ilang ipang moves. Very aggressive ang ginabuhat ni Ahmad, ni Jabbar. On defensive move si Diego Olasiman, no? Defensive move si Diego. Siya ang nagunit sa white pero siya ang defensive move so far. Yun, oy, umatake na. Umatake na. No? So, inspired by Queen's Gambit daw ni. Hello, Maria Pe. No na to mga supporter gid nga wala. Jud mabiya sa to ah. Sa kaya no magpan ko no mag live ko og ML. Private broadcast ko og ML. Kaya mo tan-aw. Comment na mo diha kung gusto mo mag live broadcast ko og ML. Kanang ako'y modula. Char. Oh, comment na mo diha. 14 viewers. Go sa ML, sir. Magdula ko niya akong i-live broadcast sa ano sa YouTube. Shout out ko sa to ang mga by the way suppliers na to, no? Sa to ang computer no. So karong January 1, December 31 natay paraffle na yun na po gipang donate ato mga suppliers. So ginagmay ra to siya pero makalingaw na to atong iparaffle to sa to ang mga viewers, no? To mga customers. By the way, thank you. Shout out ko sa ako ang sa to ang mga sponsor, no? Si Sir Sardido, napo na siya sa sariling YouTube. Ma'am Chai, tapos na dari karon, nasa na sila karon? 17 viewers na to. Shout out. Tingog na mo diya para makuan. Para maatong makuan makuha na to
Okay, so far mahigpit ang laban. Uy, winlist na si Diego Olasiman. Murag lamang diri si Jabbar Ahmad sa time o sa pyesa. Naipit man si Diego. No? As you can see, ang ato ang king, ang napana sa queen, ang ato ang kuan. Mo tawag og Queen's Gambit sa man eh. Di ba no? Sa Queen's Gambit di ba ikuha man na siya, i-sacrifice man tong queen. Pero masipag i-sacrifice ang queen, padulong na day mate ang kuano checkmate na day ang king. Pero sa mahitaybo karon murag na sakripisyo ang queen, murag wala pa man. Murag ambot lang ani sa ato ang development ani silang dula no. Oh, kato mga magpa-shout out diha, chat lang mo kay ato ni shout out. No? Okay, ni advance na ang ato ang tower. One false move ang puday ning kuan. One false move po ning kuan ba? Black. Wala lang yun nakagawas ning white ba. No? One false move ning black. Nakita lang ning black. Aning white. Uy, murag nakita na ha. 36 seconds and 2 minutes. Uy, delikado. Naga-threat na ang queen. About to invade. Na-threat po ang horse. No? Murag gitawag ni sa Queen's Gambit. Ay, apit na good. Delicado. Delicado, delicado. Ay, wrong move. Checkmate. Checkmate. Pa di ay. Wala pa di ay, no? Wala pa di ay ma-checkmate. Pero, oy, wala. Nakadepensa ang white. Pero, sa 20 seconds. Ay, black is victorious. Checkmate lagi. Tama lagi ko. Checkmate. So, we'll move on to the 7th round. So, a winner is Ahmad, Jabbar Ahmad, ACMDJ Tan, no? So, winner na ang black. So, we will move on to game 7. $18 viewers, kinsa pa man no? Atong balikon, Carlos Garces, Aguinaldo Cabillo, CJ De La Cruz, Diego Olasiman, Jobby Time TV, Eza Clarice Baradillo, shout out. At Kesha Makaraig, aka Parax Right, X White, what is this? CJ De La Cruz, Maria Pay Wario, shout out. So sa mga sa mga we are waiting for the link for game 7. We are waiting for Eza Clarice Cases Baradillo. Okay, we are waiting for the link. While waiting for the link, manasa sa tag-shoutout dere. Shoutout. Ubay-ubay na no. Ato na ning ipanglista ning mga nang shoutout sa atong Wheel of Names. So while waiting, ato na ning ibutang ang katong mga nag-exclamation notify sa atong Wheel of Names. We have CJ De La Cruz, South Sorala, Cotabato. Naanda yung game 7. So, hinaynayan na ito na ibutang ni diri sa ito ang Wheel of Names, no?
Nana Elza. By the way, Jabbar, kinsa ka ini nga game? Kinsa ka ini? Kakinsa ka ini kinsa ni nga game? Game 7. This is Elza versus Lamostre versus Eza Bardelia. JP Lamostre versus Eza. Oh, boy versus girl ni. Girl power, go go go. Queen's Gambit ang inspiration ani nila, no. Why they joined. Diri makita magsugod sa beginners. So naga-threat na og pinakasayo si JP Lamostre. Oh, ato mga viewers ato diya, tingog na mo. Just comment exclamation notify kaya ato ibutang inyong name diri sa ato ang Wheel of Names. Kay para unya ini-click ana na ay mo daog, no? No? Oh. So na development ani Lamostre versus Isa Bargilio. Oh, 19 viewers ato diya. Oh. Labi na karon no mag keep safe gyud ta kay murag na ay second wave nga panghitabo sa tong pandemic. So dili man sa panghadlok pero mas maayo ng prevention is better than cure. We are not waiting for the cure. We must prevent it before it hits us. No, so stay home. Nara diri si Maestro Bisaya, mag-alagad kaninyo para dili mo board. So nata diri nag-Chester namin ta. Maybe sudlan na po siguro nato ning live broadcasting sa ML. So kung mo i-request atong mga viewers. But aside from that, pag magting klase na karong January 4, balik na punta sa ato ang math tutorial vlogs. So far, pila na lang, no? Naanay nakatake na og si Eza, nakatake na siya isa ka horse. Si Lamostre nakatake og duha ka phone. No? Very aggressive ang horse ni Lamostre. Okay. Gi-threat niya ang comment na mo diha, exclamation notify para ma-appeal sa ato ang Wheel of Names. Naatay pa premyo. So, pwede po mo manawagan while naga-shoutout ta diri, manawagan. Natay 21 ka viewers, manawagan mo kasi nawatag ito diha. Okay, gabi lang kinananay, lamang og time si Eza. Pero lamang time check is 8:02. Brought to you by LKY Trading Joseph Natividad. So, if you want quality, brand new parts of your computer, Joseph Natividad is there. We have also Baratong PC, Jern Luwaton. So, rin na, tanaw to niyo akong video regarding computers. Uy, delikado ang white. No? Sila Mostre, hilom-hilom lang pero nang hurot na. Tugon na, adip na nang way up lang kay tugnaw. Tugnaw panahon o ulan manggod, ginay kay signal. So shout out. Kanang mga 17 viewers diya. Tingog pod mo, oy. So far lamang og time si Eza pero lamang og pyesa. No?
Maglamang og piyesa si Lamostre. And according to my source, kani si Lamostre just this month pa lang siya nagsugod og chess, no? Piyaw ning movement, walay lihok-lihok ang phone, ang gipalihok mga official lang. So, uy, nawala laging queen ni Kuan. Nawala ang queen ni Lamostre. Okay, so murag mubalihay ang laban, no? What happened? Sa isang iglap lang, Bakit nawala yung queen? Di ko nakita yun. Paano ginawa yun? Anyway, namatay review ani, no? Kung na makita. Nawala, bigla. Parang bula. Sige naman kung yaw-yaw god. Gana akong ba. Anyway, so kanang mga viewers na to di ako na bar na mga fans di mo man mag-ML ko niya ha. Mag-ML mi niya. Lingaw kay ning ML na mo niya. Kay patiyak mo asawa nag-ML na pod. Oy, threat na. Unsaon na lang ni Ron. Murag naipit na sila Mostre. Ay, nakabangon. Bumabawi si Eza. 13 viewers, shout out. Apil lagi ka, Diego Olasiman. Apil kaayo. Walay dili maapil basta mo stay put lang diya, no? Oh. Wala na ko naglista sa winner, Jabbar. Ikaw naglista di. Ikaw na may host ani. Ikaw lista di. Lang ko, commentator lang ko. Commentator lang ko. Ikaw na diya tirada. Okay. So far, checkmate. White is victorious. So, nidaog, no? Sa atong game 7 is Eza Bardillo. By the way, ang atong tournament karon knockout system ni siya. So, mapildi. Kaya wala, limited man ato ang time. Dili man siya, no? So, pildi. Better luck next time. So, di naman ni atong primero. Agya po tayo pagkawatong po ko. Next time, atong buhaton. Magpa-tournament ta every night. So, round 1, round 2 na lang para taas daghan mga pil karon gilimit lang nato 16 ka buok kay mga beginners. So far ang nidaog say congratulations Eza Bardillo. So we'll be moving on to game 8. This will be the last for our elimination round. After that one will be our quarterfinals. And then after quarterfinals, championship na, no? So anyway, so congrats, epic comeback, Eza Clarice Bardillo. Sige. Game 8. Game 8 na, game 8. Uy, wala si Jemima. Agay ni. Saan naman eh? So, declared winner na ni. So, mag-quarter na ta. Round 2 na ta, quarterfinals, no? Round 2, quarterfinals. So far, ang nag-notify, manguha tag mga names sa nag-notify, Diego Olasiman. Yes.
Thank you for sticking around. You will be put here. We have Parax, right? While waiting for our next game, game 9. Isa pa man yung nag-wonder natay parapol, no? Oh, pila pa lang ni kabuok ni naadari. So stick around, 11 viewers, comment na mo kay natay parapol after ani. Ang mudaog ani mouse, atong ihatag mouse. Oh, sila na lang mouse dia. Oh, pahit sa mo computer para magamit yung mouse. Okay, we have Carl John De Jesus versus Dexter. Dexter Vihuan. Send the link. Sir Carl Jun Lungay. While waiting for their while waiting for them, okay, nag-move na si Sir Carl. First move Sir Carl, followed by Dexter. Okay, katong mga wala pa nag-comment diya, comment na mo kay ako nang gipang lista ang apil sa to ang ito pa ni wala dere. Ito yung mga nag-view. Comment na mo. Pila pa ni kabuok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pa lang ni kabuok na lista. Isa maning natay 13 viewers, 11 viewers. Dabong Gaming, shout out. Sa pamay wala na lista na to dari. Be, comment mo be para ma-recognize. So far, ang game lamang og time si Sir Carl. Exclamation point notify para sa atong hapit na rabat ano. Kanang 11 viewers dia, comment na mo. By the way, excuse ah.
Oh! So, balik ta. Itong lungga. Anyway, may technical problems sa Pikas, no? So far, close kaayo ang game. Game 2 naman, round 2 naman good good, quarterfinals. Na 8 players ni. So 4 games ta ni. Game 9, Game 10, Game 11 and Game 12. No? Round 2. So after sa 9 to 12, no, Game 9, Game 10, Game 11, upat na lang ka players ang mabilin, no. So kani dag nindot kay lang dula. Bye. Comment na mo diha, no? Oh, shoutouts kay Paul Tan. Notify, apil po daw siya. Oh, bay apil man ni akong anak diri ay. Paul Tan, apil po daw siya. Okay, sige, apilon. Kay tan-aw po daw siya. $15 viewers. Share the link. No, share the link. Dapat makita nako dito sa inyong Facebook nga nag-share pod mo sa link. Suportahi pod ninyo sa Maestrong Bisaya para napaghapon tay pa premyo sunod, no. So, kanang mga 15 na to ka viewers dia, share the link. Share the love. Share the love. 15 viewers, 17 viewers, share the love. Comment na mo, exclamation notify para sa ato ang paraffol, no. So far, close kaayo ang game. Medyo lamang og time si Sir Carl laban kay Dexter the Explorer. Malamig ang simoy ng hangin. Oh, shout out. Shout out dia 16 viewers. Log in mo sa inyong YouTube, sa inyong Gmail sa YouTube. Pwede rin na diretso. Tapos pwede na mo maka-comment. While nag-view mo, pwede mo mag-comment para ma-recognize. Comment, exclamation notify, and then you will be what? You will be included in our wheel of names to win 50,000 millions diamonds. 50 pesos load ra ay watay kwarta. Paay itong pandemic. So far, close kayo ang dula pero losing og time si Dexter against Sir Carl. Ako, mayra kay ko magpa-tournament ba, pero ako gani mapil-tournament to, kulbaan jud ko ba. Paluan ni gud ba. May masamang binabalak. So far so good. So good so far. So good so far. So far so good. Uy, na-trap na. Almost trap ang horse, no? "45 seconds against 1 minute and 52 seconds.
Kinsa kaya ang mudsaog sa round 9. Remember, this is a head-to-head battle. This is a what is this? Knockout system. So dapat dili jud no more false move, because one false move you might lose. Shout out sa atong 15 viewers, 17 viewers. Kinsa pa nang nag-view diha? Comment na mo. Naalagi tayo pa preview after ani. No? Kita mo atong Queen's Gambit. Kaning dulaan ni dili ra ni dula para sa mga dato. Pero mahawd ka ani, pwede ka madato. Ana na siya, no? Oy. Sa naman eh. Uy. Oy. Is that it? Oh, napa. Oh, it's not that. Oh, dili pa tumao. No? Kung itanaw mo Queen's Gambit, it is a very inspirational video. Grabe. Pobre kay siya. Tapos, kuhan pa yun siya, kaning orphan, no? Matay ang mga magpapa. Pero, dili hadlang, day, no? Dili day hadlang. Uy, nahutdan og time. Time out si Black. So, congratulations, Sir Carl. Tagak si Dexter. Congratulations, Sir Carl. So, we'll move on to our next tournament, Game 10. Sending Game 10. Sir, appeal ko. Oh, Mark Lester Paras, you are notified. Exclamation notify. Oh, pang load na na. Unya, mag-live ta sa tong ML. No? Mark Lester Paras. Ato na siya ngayon. While waiting for Game 10, ato ni ipanglista ni mga bagong nagpa-notify. So, stick lang dia, dili pwede mo lakaw. Kay dapat pag raffle, say present dayon para mo daog. Congrats. Kinsa man ang atang Game 10. Okay, while waiting, mga exclamation notify diha. Tingog na mo, no? Tingog na mo, exclamation notify kay para malista sa tong Wheel of Names para mo daog og loads. So far we have 16 current viewers. Oh, asa naman yung 16 ka viewers? Di man maningog. Ayaw mo pag inamang. Sayang kayo ang load. Courtesy of our sponsors. Ay, mga sponsor. Nagtuo mo wala sponsor. Si Maestrong Bisaya. Na-sponsor rin Maestrong Bisaya. Mga computer supplier na to. Mga sponsors na to nasa tuwang atong vlog. Learning vlog. No? Okay, so far nagsugod na. No, nagsugod na si
Okay, nag-start na. Liu Bern versus Monte de Ramos versus RD, no? Liu Bern, Monte de Ramos versus RD. Nag-start na, no? Sa naka-rank sa ML, sir. O niya, mabalani mo na. Klaro kayo. Master pa ko. Grandmaster pa ko. Anyway, sige lang. Dili sa ta, no? Game 10, second round is the game versus Monte de Ramos versus RD Dioso. Okay. Invite more friends to join us in our live, no? In our live broadcast of online tournament by Maestrong Bisaya and Javi TV. Javi TV, ang inyong maasahan sa inyong math tutorials, no? So, good evening, good evening, good evening. So far, it is a game between RD, R2D2, D2R2 versus Liu Bern, no? Liu Bern, Monte de Ramos. Okay, so kana mo pa shoutout diya, tingog na mo. Hi, bye Maika, anak ko. Oh, isa po ni kana ka anak, no, from other mama. Bye Micah, just comment exclamation notify para maka-join sa atong Wheel of Names. Bye Micah, comment exclamation notify para maka-join sa atong Wheel of Names. Daghan ko mga estudyante, asa naman to ko mga anak, mga every year na ako'y 350 ka anak. Pero wagay ni tanaw karon. Oy, good evening Hazel Heart. Ay, pinaka paborito na ko ni tanan. Hazel Heart Javierto, shout out. Just comment exclamation notify. Sayang ang follow ni Sir Maestrong Bisaya. Stick. Invite more, no? What is this? Tell those friends of yours, no? Invite them na nagpa-live stream si Sir Maestrong Bisaya, no? So mauna ni Hazel Heart Javierto. Yes, appeal na mong duay, lista ta mo dito ron, no? Anyway, so far the game lamang og time si kaning anonymous mo ni siya si Leo Bern, Leo Bern, no? Leo Bern Monte de Ramos. Kaning R2D2 mo ni si RD. Sige lang anak man ginanak. Perminti man jud ka diha. No? Ayaw ka bala ka apil lagi ti ka dito sa tuwang Wheel of Names. Balay mo. Sayang po ng 50 pesos load. Uy, lisod kay pangitaon pandemic pero no. Sud kayo pangitaon ron.
Okay, so far we are on game 10. No, time check is 8:29. Wait for our game 11, which is Kesha Makarig versus Eza Baradillo for our game 11. So after this one, so pinakalitra ni. So abang-abang. So ang next live stream nato is na mga nag-request mag-live daw ta sa ML. Oh. Ayaw mo panaway ha? Oh, this is Daddy Maestrong Bisaya. No, gaming Daddy Maestrong Bisaya. So what's up, what's up? Maestro Bisaya is back. Bitaw no. Sa mga wala pa nakabalo na ako'y gi-upload gahapon no. It's all about computer assembly. Courtesy of mga nisalig sa tuwa si Ma'am Cosette Navales and Daryl Baikin no? Yung shout out sa ilaha. Oh. Tanaw kay tag mga prank ka na ay masakitan. Kani pang nindot kayo nga mind games niya itong tan-aw no. Kusog kay mo tanaw na mga prank nga na ay masakitan. Pagkahuman di mo tanaw ating nindot kayo ni atong padula. Mo ba? Share pod, no? Share pod. Ya, si mo tanaw ng may prank pero wa gid mo gidaaw diha nga load. Pero sa tuwa, namoy every time nga mag live stream ta, naatay pa premium nga load, no? Shout out, shout out. No? Okay. Invite more. Shout out sa atong mga kahigalaan diha, no? Mga kahigalaan at sa diha. No? Sa mga viewers nato diya, no, comment lang exclamation notify. Unsa naman check. Check ang white by the tower, by the bishop. Bishop dili di bishop kuan ni. Tower. Sa tower? Rook. Okay. Exclamation notify. Uy. Check na pod. Asa naman ni mudagan ron? Mudagan ni siya diha, no? Uy, murag na naipit na si checkmate naman yata. Na pa ba? Napay tabon. Napay tabon. Asa naman si so this is a game versus RD and versus okay. So far ang development, no, medyo delikado ang kinabuhi ni White. Black is victorious. Winner si RG. Congratulations RG. So we'll move on to our game 11. Thank you sa pag-join, no? Thank you sa pag-join Liu Burn. So hope dili mo matagam, no? So nice game. It was a very nice game, no? So we'll be moving on to game 11. Winning na today si RG. Okay, next game is Kesha Makaraig versus Eza
Eza Bardillo, no? This is the next game. So sa mga wala pa nag-comment diya, comment na mo diya. Oh, kaon sa kaon lang. Dars. Oh, lagi. Sige lang, good. Puhon, makaton na tani kay maghatag tag tutorial ani, no? Kaon-kaon. Ang pun gani ako, ang himalaan, ani. No, di po kabalo sa mga moves, pero namin mga movement gilista. So, comment na, Dars. Exclamation notify. Sayang po ang load na 50. Courtesy of Maestrong Bisaya. No, ato nang. So while waiting, nag-move na first move si Eza Bardillo. No? Thank you sa So Daryl, thank you kayo, no? Daryl Marquita, mamaya ta ni. Or si Daryl Marquita ni or si Kuan ni. Di man ako makita. Okay. So Dars. Chat lang, no, para mailhan. Daghan mo kong Dars nga kailagod. So libog ko katuban ning taga Toril o taga Kalinan. Anyway, shout out kay Daryl, no. Comment lang exclamation notify para ma-appear sa tong Wheel of Names, no, para sa load. Ayan po kay ning load na to. Ay po nyo isnaba ni atong parapol, no. So far ang development nato karon pa jud kita ani ba no nga aggressive kay mga itom, dapat white man ta aggressive. White naman hinoon ang defensive. Libog ko. How dagin ani nila pang how kayo ba, no? Ayan Angelo Naong mo ni daog sa speaker last time nan tan-aw na day siya. So still tanaw lang mo diha kay pag mabutan yung name ay automatic nanay load, nanay pang dula, no, nanay pang ML unya, sayang kayo, no, natay pa load, no. So amo daog ani kanarang naa diha, no, kanang nara diha mag random call ko niya, no. So far aggressive kayo ang black, no, ang black defensive ang ato ang white. Kanina ra ba aggressive kay tong black kanina nya ni kalit lang ka ti orok, no, kani karon mo ti orok ba kaya ni or mo success ni ang pagka-aggressive. So far ang development murag open na kayo ang white, no, ang black na to murag tulo pa lang ka piece ang naglihok. Tulo ba? Queen, Bishop, of horse, no? And murag lugi og time. Murag lugi og time ang ato ang black, no? Kesha Anika, Kesha McCraig versus Eza Bardillo. Nasa like time difference of 30 seconds, no? So far nasa like time difference of 30 seconds. Kuya gini sila, kuya dyan eh. Okay, so natay mga blundering, no, mga blunders. Uy, delikadong kinabuhi. So what will happen, no? What will happen? Okay, check. So far, pwede man mukaon na lugi na. Nganong katuman dapat queen ang gikaon ato. Sayang, Eza. That was your move. It was yours already. Pambawi na sana yon. Sayang, no? Okay, kung queen lang ang kinain dun sa horse, hindi nalugi na sa kesa ng horse. Sayang yon. So far,
So good. I'm enjoying the game because this is round 2. No? Sa walay pagdapig-dapig, no? Sa walay pagdapig-dapig. Yes! By my katan, Aw Rami, go go go. Oh, ito tan bitaw ko apelyido, Tan Aw Rami. Go go go. So far, lamang la kayo ang black. One false mo na winingon no nga one false move. Delikado kayo ang one false move. Mamali ka og kuan, mamili kag decide. Automatic malugi kag pyesa. Paging anak may tabo, wala na maglisod nag-recover. Kanina lamang kay si Eza o time. Epic comeback na unta to. Nasipyat lang yun siya to isa kamo. Anyway, tanaw na to ang development. Murag makaya pa siguro ni. Ang problema lang kay murag walay movement sa iyahang rook, no? Naipit yang rook diri sa atuang right side, no? Sa atuang H3. Sa H3, no? Naman ay letter des ulalom, ay letter A, B, C, D, F, G, H. Yung number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nasa H3. Op! Delikado. Check. Check. Sa development anin. Check. Asa ni padulong. Op! Uy! Check. Oh, black is victorious. Congratulations, Kesha. Thank you, Eza, for the wonderful game, no? So, kung ato ning i-analyze na dari kanina, no? Kanina dari, no? Kung iyahang gi-move is kaning king, queen, gi-take niya ang horse, tabla paunta ni, no? Tabla. Kay pag take niya ani sa horse, ang queen white to horse, pwede man horse to horse niya, siya na po dari. So, anyway, congratulations, Kesha, no? No, congratulations, Kesha. We'll move on to the next game. So, we'll move on. This is the game between Ahmad and Jason, no? Ganyan si Jason, idaog niya siya sa game 1, round 1 kay inyahang kalaban, wala, no show. Okay. Very excited, no? Very excited kayo ang very excited. So mani, sa Bisaya ba ni oy? Bismalay, maglisod in English, this sa Bisaya ba? Anyway, enjoy kayo ang game, no? Labi na kung nakasabot ka. So watch, no, Queen's Gambit para makabalo mo unsaon ni pagdula. Nindot kayo, very inspirational game kay ito. Movie sa Netflix. Okay. So far, this is a game between Jabi TV versus Jason, no? Si Jason ganina sa round 8, daog ni siya through default, no? Through default. So wala na lang ipakita. Anyway. So far ang development opening ang white by Jason versus Jabbar. Katong mga wala pa nag-comment og exclamation notify diya, comment ang exclamation notify para malista mo sa tuwang wheel of names nga mo daog mo $50 million billions and 50 pesos load. Anyway, why na lang to pang load sa ML or pang call or pang view sa YouTube. No, ang 50 pesos pag mudaog mo ato di na mo pang ML10, pang FB10 o uban pa. So sayang pod. No? Oh, Diego Olasiman, diha lang jud ka. Diha lang jud ka Diego, no. Ayo jud hawa jud Diego Olasiman, no. Okay, Hazel Javierto, congrats Kesha, shout out. No? So far so good. Shout out Raven Harani. Raven Harani, sir, Inter ko. O sunod, Inter na ka. Pwede pa gani outer, Inter pa gani. O sige. Comment na exclamation notify para naay chance mo daog ang load.
Raven Harani, no? Raven Harani. Paranzaw naman kayo dyan. Pag wala ni Ron, pag what is this? Pag raffle na to sa Wheel of Names, pag dili mo tingog, automatic wala na niya. Yatag na to sa uban. So far, ang development nato, lamang og time si Black, about 30 seconds. Ang development pod is nakagawas na ang mga pyesa ni Black. Medyo na choke ang atoang white. So actually kaning chess mura ra gyapon ning ML, no? No? Ang aim lang aning chess is you must checkmate the king. Pero kani kay blitz man ni siya, kung mahutdan kag time pildi pod ka. So far there is a 30 seconds difference between the time of Ahmad and Jason, no? Jason. Comment na exclamation notify, no, para ma-join sa ato ang raffle. Ang kanang mga nitanaw diha, stick lang mo diha, 80 ni kabuok. So far gamay pa kaayo ang nabilong sa ato ang Wheel of Names. Ambot og naa pa ba ni sila, no? So ako ning Osborne unya, ang wala da ready na to i-appeal sa ato ang wanoy sa ato ang raffle draw, no? Exclamation notify, no? Comment lang exclamation notify. So shout out ko Hazel Harvierto, by Micah, we have Diego Olasiman, Joseph Tan. Kinsa kaya nino? Wala kayo appeal ko daddy. Syempre appeal jud ka mo ni ako ang youngest si Joseph Tan. Comment exclamation notify. Apil po niya mga support, mo suporta gyud niya ako mga anaken sa akin ba. Mga anaken sa akin. JJ Tan. Kinsa man si JJ Tan? No? Exclamation notify. Join mo, no? Join mo sa if you want to join the Wheel of Names, exclamation notify. So far, we are on round 11. This is a game between Jabi and Jason. Jabi and Jason. Comment na mo, exclamation notify. Inom lang og tubig guys kay Aljeya ni Dada. Comment isa si Aljeya din. Hello my baby Aljeya. Comment exclamation notified to join the raffle, no? Ato na ibutangin yung mga names atong Wheel of Names later. So far,
20 seconds difference. Okay. So far, so good. So good so far. So we have now what? We have now 30 seconds difference. Okay. Difference of 13 seconds na lang, no? Sa ato ang time. So far, nag-invade na ang black dito sa white. Pura gyapon ning ML ning chess ba? O kay gani kay dito sa ML pod no. Di maga pwede mo taka kag dasmag dito, di ka kabalo managang. Unya mag live me, upat mi magdula. Ako, duha na ako anak og akong asawa. Kalingaw gyud niya mag live ko. Watch out mo niya kay shout out mo. Mag live ta no. Maestro Bisaya sa atong ML. Anyway, focus ta sa tuang chess karon, chess tournament. So far, nadiri akong talinak na. Nadiri, nagtanaw ako ang pinangga, no? Hingko diya. Host na ako. Dari. Hindi na siya mapakita. Okay, 21 viewers. So far, 21 viewers. No, 21 viewers na to diha. na. Okay. Just comment exclamation notify no para sa atong pa-premyo. Uy, medyo nalugi na og time si Javi, no? Okay, nalugi na og time. 20 seconds difference. Check. So far, check. So far, close kaayo ang dula no between Jason and Javi. No, very close ang dula no. What happened to this? Okay, 15 seconds and 20 seconds. Ay! Tugnaw kay Derek guys. Sao na ni guys, perti nakatsug now. 10 seconds, 4 seconds difference. Hey, 1 second difference. Ala. Enjoy kayong dula. Very excited. Very fun. Black is victorious. Nidaog agad si Ahmad. Black is victorious. Nidaog si Ahmad. On what point? Checkmate. Okay. Checkmate. Yes, congratulations, Javi TV. Javi TV. So while waiting for the next event, atong ipangbutang ning mga nag-exclamation notify. Ang wala na exclamation notify, dili na to i-appeal sa Wheel of Names. Bahala mo Bahala ikit mo ba? Wala exclamation notify, wala appeal. No? So far, pambutangan ato ni ipangkuan no. Exclamation notify. Kinsa ni Ayan Angelo na okay, ato ni appeal. Exclamation notify. No, ang mga nag-comment o exclamation notify.
Wala pa yung nag-comment o exclamation notify. Kinsa pa man eh. Bye Micah. Yes. Wala. Kaya wa man ka nag-comment o exclamation notify. So wala ka. So far, wala pa. Napata sa game 13, game 12. Best of 3 na sir, wala pa man yata. As Jabar. Carl Lungay versus Kesha Makaraig ang atoang next game. No, atoang next game is Carl versus round 3 game 13. Yes, game 13 round 3. Nagsabot pa si Sir Carl o si Kesha. Okay. So far, so good. Newburn Monte de Ramos. Yehey! Congratulations! So, sayang no? Sayang. Anyway, so appeal na lang mo diri sa atong Wheel of Names. Hazel Heart Javierto. Na naman yata? Hazel Heart Alberto, wala pa. So comment, yes. Ana good. Pag dili mo comment, ato ni random i-call, no? Komento na to ni unya. Ako to nagnaban ni sila. Kay lisod kayo para ang mistake lang. Wala dito yung daog. Okay, so far so good. Okay, sa patong nagwander, no? Okay, so we have now the link. So far, this is game 13, quarterfinals. Game 13, Kesha versus Sir Carl June. No, Carl June versus Kesha. So they are about to start. Sa mga wala pa nag-comment diya og exclamation notify, comment na mo. Sayang kaya to ang 50 pesos load. $50 load. They are about to start. They are waiting. Kinsa may first move ani? Go. First move white, Kesha. Kesha has a rank of 907. And Carl, di natin makita yung rank niya. 907. Lensel Faye Deadeo. Lensel Faye Deadeo. Shout out! While waiting for their game, ato ni sila ibutang dere. And we have also this one. Okay. So far, nag-move na si Kesha. Okay, this is a close game. Game 13. Quarterfinals na tayo. Koy game 13. Knockout pa rin to, no? Knockout pa rin to.
this is game 13. Kesha versus Sir Carl. Gahi kaayo ang kalaban, wa. Pahambol si Silverburn. Actually dili ni mga gahi, mga beginners ra ni. No? So far pare-parehas ra mo kalibre tanan ani. No? Calibrated mo as beginners, no? Wala pa may nakaabot sa inyo grandmaster. So beginners gyapon mo. Okay, so far so good. We have 20 viewers. Just comment exclamation notify. No, exclamation notify. Oh, natay mga kandiri, mga fans club, no? Mga fans club. For Sir Carl, na iyang fans si Lance Alfay, dia deyo. Good evening, ma'am. Alas 9 na, hapit na, no? Hapit ating tulog. It's already 9:01. So we are still on game 13. Okay, so far so good. After ani is semifinals na, no? So far, so i-review lang nato niya ang mga winners, no? Naman to listahan si Jabi TV. So lugi ng 20 seconds si Kesha o isa ka pyesa pod nga horse. So far nindot ang laban, no? Check notebooks while katanaw, sir. Yes, check good, no? Ana good, kinabuhi sa mga teacher. Mag-check. So far, lamang si Sir Carl. Delikado, wala na bantayan. Queen Liz. Yes, Diego. So far, lamang kayo ang black, no? Libog jud ko ani, aggressive kayo ang mga black nato karong gabi una. The aggressive move of the black, no? Kuam na yung gamit. So far, so good. Go! Nadyo pan-slab ni ba? Bintas dapay time. Wado retreat, no surrender. Na-development ginabuhat sa taas, no? So far, na-development ginabuhat sa taas. Na-development ginabuhat. Okay. Horse on the move. Check. So far, lamang ang ato ang black in terms to time and peace, no? So good evening sa mga new viewers. Sa taron, we have only 14 viewers. Ano yung 14 na kabuok ang atong padaogon ron, no? Then other sa 14 ka viewers. O 20 na po, musaka mo gamay man yung atong viewers. Sama ni. Oh, exclamation notify para mabilong mo sa ato ang ato ang raffle wheel of names. So far bumabawi ang white. Checkmate. So, congratulations Kesha.
Ang lumabas na winner si Sir Carl. Yay! Ambak-ambak na si Ma'am Lencel karon. Oh, winner na to si Kesha. Next game is Joso versus Jabi. Semifinal na dahil ni si Kesha o si so waiting na to si Sir Carl for championship. Ang next game na to ani is we have Jabi and RD Joso. O nabuhi si Carlos Garces. So far, fighting for third si Kesha, and then si Sir Carl waiting for championship. We are this game 14 is between Jabi and Joso. This is for the semifinals. So mudaog ani ang kalaban ni Carl for championship. Okay, very aggressive gyud ang black no. Karon nga gabi una very aggressive gyud ang black. Si kung lihok-lihok diri kay perting tog nawa na gyud ulan masus gawas guro. Anyway. Okay. So far, so kung gusto mo diha og season 2 ani season 2 ani atong padula, just comment yes sir, we need yes sir for season 2. This is the first season man. Maestrong Bisaya Beginners Tournament, Chess Tournament. We have 18 viewers. Inspired by Queen's Gambit. So far, fighting for third ang atuang Girl Power, Kesha. Ang mapildi ani fighting for third, ang Mudaog fighting for championship. So kanang mga nag-view diha, comment na mo exclamation notify and you will be included in our Wheel of Names raffle draw. Kamay ragod ay 50 pesos ragod nga load kay mora may makaya sa ato ang sponsor. So far, so good. Very aggressive ang black, trying to defend ang white. Congratulations Car, shout out June Kalakar, exclamation notify. So far close fight ka, you know, murag dili blitz. Tugon ako ba? Tugnaw kaayo. Pasensya na mas kong naong. Ay, ginoo ko ning naong nga ni. Mora gini naong ni Maestro Bisaya dyan. Huwag ito yung buhat. So far, the ranking of RD Joso is 1-5. Ang ranking ni Jabi Ahmad Jaitan is 1801. No, dili sa to ang liches lichess.org so far. So, most probably kani si RD bago lang na-introduce sa iya ang ato ang website. So, mo na nga 1.5 pa yung rating. Pero so far, ang yang dula, murag di na pang 1.5 na rating. Lamang og time si Jabi, only 10 seconds difference, and then always on the move si RD, no, gina-pressure niya maayo, no, naga-pressure si RD so far.
So sa analysis ani, always on the move. Okay. So lamang og time si Jabi. Time difference of 20 seconds. Ang sa pyesa almost the same lang. The only difference is ang ilang ang ilang pyesa. Sa posisyon lamang sa kapon si Black. Lamang pud og positioning si Black. Kaduha day kapon, no? Okay, this is very serious. Okay, fighting for the slot of championship ni nada rin, no? Fighting for the slot of championship. Okay. So far, queen to queen ang gi-move ni Jabi. Yet nag-trying to evade si si RD. Okay. So far, what is happening is hotdanay na lang slag time, no? Hotdanay time siguro ni. Hotdanay all time. Hotdanay all time. Yun. Battle of the brainless of brains. Dili din battle of the brainless, battle of the brains. So far, so good. So good so far. Okay. So what happened now is they are trying to position their way, to Okay. What a move. Okay, 20 seconds difference of the time. Katong mga viewers ato diha nga 25 ka buo, comment na mo exclamation notify. No, exclamation notify para ma-notice mo. So far, it is a very close game, no? It's a very close game. Sa man dead end. Balik-balik. Dead end. Oy, ni move na siya kuan. Okay.
Oy, delikado! 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 Okay, so far ang nabilin kay Javi TV is a rook and a king. Ang nabilin kay RD is a rook and a king, but we have two pawns, no? Lamang o positioning si RD so far. Lamang o positioning si RD. Losing na og time si Javi. Losing of time si Javi. 20 seconds difference. 10 seconds difference. So far, so good. 10 seconds difference. Wala, wala na. White, time out. Black is victorious. Yeah. Sorry. Congratulations, RD. So, our championship round will be played along with Sir Carl and RD. Naunsa na yung wifi? Okay, championship round. Championship round. Fighting for third. Sa una. So while waiting, magbutang sa tada rin, no? Mga batak na. Okay, so far, kinsa pa wala to malista? Dili pa na Grandmaster ng 1.8. Oy, posible kay na Grandmaster nasa 2005 26 ana rating. Anyway, kinsa pa tong nag-notify diha? We have concurrent viewers 26. Wala na nag exclamation notify. So far, exclamation notify, wala na yung mga bagong na exclamation notify. So study sa daw siya. Anyway, isa naman asa naman para sa championship. So far, so good. Okay, so sa mga nag-view diha, watch na mo, watch. Comment exclamation notify para ma-appeal mo sa ato ang Wheel of Names. So far, asa naman ni sila, mag-erase na ko. Wala na ni nagparandam. Asa ni uban. So kana mga wala nagparandam, akong pang erason, bahala mo. Okay, 20 viewers. Comment na mo balik exclamation notify
exclamation notify, comment balik ka ng 20 viewers. No? Para ma-finalize na to atong wheel of names. Okay. So, since nagpaabot pa ta, mag-raffle ta og isa ka 50 peso load. Mag-raffle ta og isa ka 50 peso load. Ang wala dere, pasensya. In 5 4 okay. Isa ka 50 peso load. So far, o sige, mag-raffle na ta. Joshua Himpisaw, present. Comment na mo, exclamation notify. Exclamation notify. Para mabilong nato, no, para atong malista sa tuang raffle. Magpa-raffle ko while waiting for our championship round. Okay, mag-raffle ko. 50 pesos loads. Okay, so far, naman na sila tanan. Okay, 5, 4. Okay, let's have this one. Let's have this one for 50 pesos load while waiting for the game, for championship game. Ashley Tubiano, are you there? Ashley Tubiano, are you there? Ashley Tubiano, are you there? Wala si Ashley. Tulog na yata ni si Ashley. Okay, sorry. Let's have another one. Ay nagpahabol. Wala no, wala dyan. Okay, let's have another one. Okay, ato na yung i-remove kay murag wala ni. Okay, let's have another one. One for the championship. Herxet Bailas, na pahabol. Stick lang mo ha, kay natay paraffle na 50 pesos load. Joshua Himpisaw. Okay, nana mo, Liuberm. Okay, let us have this one. Oh, Liuberm Monte de Ramos. Liuberm Monte de Ramos. Comment. Chat ako ang kwan. I-chat akong Facebook sa imong name. Okay. Liuburn, comment, i-chat ako ang name. No? Para sa imong 50 pesos load. Oh yes, talagi ka. Maylin Barela, comment, exclamation notify. Comment, exclamation notify para mag-appeal ti ka niya. Okay, napatay pa 50 pesos load niya. Okay, chat lang sa ko later, no. Ako nang loadan imuhang cellphone Liuburn. Okay. So far asa na nana?
Okay. While waiting, no? Nanay textmate. Asa naman niya itong link? Wala yung modulag championship link. Wala na yung modulag championship link. Asa naman eh? Hoy, asa naman? 28 viewers. Oh, nanaghan na kay ting raffle naman. Daghan na kayo, no? Comment mo exclamation notify. Na comment exclamation notify para ma-appeal mo sa tong Wheel of Names, no? So far waiting ta sa link. Oh, kinsay magbuhat sa link? Oh. It's getting late, no? It's getting late. So start na ta, it's getting late. Ipang-subscribe pa sa student ko sa imo. Salamat, Sir Carl. Salamat, Sir Carl. Okay, so far we have now championship game. This is the championship game. Oh, wala pa'y kalaban. Sir Carl. Okay, so far so good. No, we are on the championship game. First move by RD and Circle. This is the championship. Best of 3. Championship na ito, no? Best of 3. Nauna ang championship og buhat. Best of 3. Okay. Blunder ang ginamit na move ni RD, ah. Nakapasok na sa loob ang yung horse, pero na take, no? Na take ng king, no? Ang uy, nangyari doon? Nakita yun? Okay, this is best of 3 so far. So medyo lamang dito yung white, no? Lamang dito yung white. Prices na good na. Shout out, no? So far okay, so far
On defense ang black, aggressive ang movement ng white. No, at this moment okay, wala nang queen ang black. Still on the move ang white. Hinaharas na ng white yung black. It has been harassing it. Okay, sa positioning, lugi na yung black. At this moment, parang may mananalo na, no? Oh, bakit di kinain yan? Oh, bakit kaya? Kinain na naman. Okay! What a move by RD! No? Let us view the rematch. This is for... Okay? So, rematch accepted. So, first game, panalo si RD. Let's move on to... This is best of 3. Ang unang maka-win ng dalawa is siya na yung champion, no? Siya na yung champion. Pag nag-win ng dalawa, siya na yung champion. So far, 1-0 for the championship round in favor of RD. Sa isang iglap lang, no seconds, a minutes lang, no? Anong nangyari doon? What a move by RD! This is game 2. So 1-0 so far. Ang anonymous is, this is Sir Carl, no? Okay, so far, maingat silang dalawa, no? One false move of Sir Carl. Second na siya. Pero actually, panalo na to silang dalawa. They are just... what is this? Pinag-aagawan nila yung champion, no? Yung champion na title, no? Sa itong first tournament. What a move by RD. Paano kaya niya ginawa yon? We are going to analyze that one later if we still have time. So far, so good. Shout out sa 22 ka-viewers na to. Shout out. So, this is Maestrong Bisaya Learning Vlogs, no? So far, we are having a chess tournament. Courtesy of Jabi TV. Okay. So far, on defense ang white. On the move ang blacks. Umaatake ang black. Grabe to si RD. Umaatake lagi, no? Napapatigil si Sir Carl. Pinag-iisip niya ng maigi si Sir Carl. Grabe si RD, no? So, kung gusto niyo ng season 2 nito, just comment, no? So far, the sponsor of this game is Jabi TV and Maestrong Bisaya, no? Okay. So far, comment, exclamation notify para sa next natin na Wheel of Names. 50 peso load, no? So far, umaatake si Sir Carl against RD. There is 1 second difference at time.
Double check. Oh! What a move again for RD! Ano nangyari doon? Paano naging ganun? Parang nangangamoy champion na si RD ah. Nangangamoy champion. Bigla na lang nagkaganon. Anong nangyari doon? No, hindi ko napansin yung mga moves na yun ah. Grabe. Ano kaya doon? Paano kaya yun? No? It was a nice move, no? So far, double check. Ang galing noon. Grabe. It was a blunder. Okay, so far, no? Makababawi pa kaya dito si ano? Mabawi pa kaya ni Sir Carl? It was a best of 3. Pag nanalo si RD dito, champion na siya, no? Champion na si RD pag nanalo siya dito because it is best of 3. Meaning, 2 wins in 3 games, siya yung panalo, no? GG na sa ML. Magiging GG na kaya si Sir Carl or makababawi pa kaya dito? Let us see. They have enough time already. Meron pang time, no? Ang problema, inaatake na. Okay, parang one move na lang. White resign. Congratulations, RD from Ateneo de Davao University, no? So far, siya yung champion natin, no? Okay, yung congratulations, no? Congratulations, RD. Congratulations also, Sir Carl, for winning the second position. No, so far, champion natin si RD. Okay. So, okay, so we have now, so before we are going to end, we will be having a raffle draw. So, slash notify na, slash notify. Mag-change ko mga name. Ang wala dere, ako ning irison. So, slash notify. No, so far, para makita na ko ang mga present, no, sa Nestic. 17 ni Kabuok, slash notify. Joseph Tan. So, kaning mga nag-slash notify, maura na ito yung butang. So, maghatag pa kong duha ka 50 peso load. Diego Olasiman. Okay, so remember, nag-press, no? Okay, slash notify. Joshua Himpisaw, Carlos Garces. Stick lang mo diya kay sayang kayo ang duha ka 50 pesos load. By Micah. No, nagbutang pa ko. Sa atong wheel of names, kaisa lang mo, Kwanbe, kaisa lang kay madoble ang pangalan. Ay, sama ni. Okay, so far so good. Congratulations ha, RD.
And Sir Carl, later, chat lang nato sa GC paano nyo i-claim yung prizes nyo. Sponsored by Jabi, no? Jabi, Jollibee, Jabi, Jollibee, Jabi, ang aasahan nyo sa Match Tutorials. Oh, dali lang kay nag-copy paste pa ko sa inyong mga names. No? Oh, so far daghan na kayong gitan-aw, 24 na kabuok kay ngano man alangan. CJ De La Cruz 3-100 loads. Sure ka? CJ De La Cruz 3-100 load daw, iparapol daw appeal. Wow, natay sponsor CJ De La Cruz. 3-100 load sponsored by CJ De La Cruz. No? Comment CJ De La Cruz, no? Comment kung sure ka nga 300 load ang imong ihatag. Ay, ang iyahang price. Ay, ang iyahang price. Okay. Ang iya daw ang price. Unsa ka imong name sa tournament, CJ? Ay, si Carl Jun. Ikaw ni Sir Carl? Ikaw ni Sir Carl? CJ De La Cruz? Pila pwede ma-appeal din. Daghan ay. Appeal po. Okay, so far. So dili na mo appeal si Sir CJ. Ikaw mo nila Sir Carl or CJ. Si Sir Carl ang ato ang second winner. Ang ihadong gidaog nga 300 pesos GCash. Ihadong i-appeal sa raffle. Okay, thank you so much. Grabe si Sir Carl. Sir Carl De La Cruz, grabe, no? So, 5 atong ihatag ron, 2 ka 50 o 3 ka 100 load, no? Okay. Thank you, Sir Carl. Shout out, no, kay Sir Carl. Saludo, no? Saludo kay Sir Carl. Saludo ako sa iyo, no? Very generous. Thank you, Sir Carl, no? Okay, slash notify. Pasudla na imo mga estudyante, sir. Para ma-appeal sa raffle. Merry Christmas and Happy New Year to sir. So grabe, generous, very generous kay si Sir Carl. Sir Carl is also a teacher, no, from Surala, no, from Surala, South Cotabato. So naka-appeal siya, no. Mabuhay Sir Carl. Yes, mabuhay Sir Carl. So far, isa pa'y wala na butang na to dari, basig na pa'y wala na butang. June Calacar, Carlos Garces. Okay.
Mabuhay Sir Carl. O palakpakan na to Sir Carl. Yay! Sir Carl, grabe ang ginawa mo Sir Carl. Okay. So far, ang mga naalang diri mo atong upload no sa kay pahalipay ni Sir Carl pod. So ang ato ang ang ato ang mudaog ani is katong present lang no. Ang present lang. Happy New Year. Okay. So sige, magstugod na ta. Wala na ba? Wala na. Wala na. Oh, na lista na mo tanan. We have 21 viewers. 21 na ba ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 pa lang kabuok. 21 viewers, 16. 16, napay 5. Kinsa man yung 5, no? Ay 5, no? Okay, let's start. Sugdan na nato ni. Wala na may next last notify. No, wala na. Okay, let's start. In 5, 4, 3, 2. This is for 50 pesos load. Una ko itong 50 pesos. No? 50 pesos load. Yay! Ayan Albertan. 50 pesos load. Ayan Albertan. 50 pesos load. 50 pesos load. Okay. Another 50 pesos load. Ayan Albertan. 50 pesos load. Comment lang no. Comment. Chat sa kuha imong number. Kung di ka gusto ma-broadcast imong number, chat sa kuha. Aron atong loadan of 50 pesos load. Another 50 pesos load. Let's in 5, 4, 3, 2, 1. Tol, tara ko dire. Algeria na po. Sa ano pakyaw na wala eh. Walang ganit na. Jai Tan. So wala ni gituyo ha? Wala gyud ni gituyo. Amot lang yun. Wala gyud ni gituyo. Wala gyud ni gituyo. Wala gyud ni gituyo no. Tan may nidaog tanan no. Wa di ni gituyo. So ato gyud ning girapol no. Okay. So i-remove na nato ning mga tan. Ang nabilin para na i-chance no. Wala na ba nag exclamation notify dia? For 100 load, natay tulo ka 100 load no atong ihatag no. For 100 load in 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! Isa ni sa mga players si Kesha Makaraig, Paraxite. Okay, so we have a winner. One of the players, si Kesha Makaraig, no, 100 peso load. Comment your number or pwede rin mo i-chat sa akong number para dili ma-disclose imong number na sa tong live. No? Okay, let's take it off and we will have another 100 load. Duha na lang, no? Duha na lang. Let's have, wala na ba yung exclamation notify? Napay duha. Kaya gani. 5, 4, 3, wala lagi mo habol. 2, 1. Thanks na ko. Wala ka na ba tahan? Oh! Lencel Faye Diadeos. 100 load. Comment na, comment. 100 peso load. Lencel Faye Diadeo. Kwani, supporter ni Sir Carl, no? Supporter ni Sir Carl. Okay, remove na nato ni. And the last one, kinsa kaya ang last one nga mo daog? Ang last nga mo daog, kinsa kaya? In 5, 4,
Last na ning 100 peso load. 3, 2, 1. Carlos Garces! Nagutong na tas bibi. Carlos Garces! Carlos Garces, you are the last winner of our 100 peso load. 100 peso load, Carlos Garces. So, comment lang. Comment. No, comment. So, hope guys. So far, so good. Okay, so far so good, no? So hope karong January na lang gyapon tay pagabuhaton ani. So more mabuhay kayong lahat, no? So thank you kayo sa pagsuporta sa ato ang online tournament. So far katong mga nidaog, chat mo sa kuha kay atong i-load ang ato ang inyuhang mga nidaog. And then once again, thank you Sir Carl. Gihatag yun ni Sir Carl ang winning prize, which is 300 pesos. Gihatag niya, giparaffle. So thank you kayo once again Sir Carl. And also congratulations RD for the champion of our chess tournament. So comment lang dito sa tuang GC. Daghang salamat, Maestrong Bisaya. Bye-bye.